Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizim Dünya Stüdyosu'nda konak var. Ol, mene şunday motor kurşaklar yasavşı, kullarından gül tomzuşu hanım Almira Mecitova. Hayırlı gün Almira hanım. İsemiz. Stüdyoda bugün şunday motor. Tege halklar dostluğu da betesim kilemenim. Şunday motor kurşaklar, birsinden birisi motor. Eyde, İngilizce özünüz bilen tanıştırıp gittiğiniz elimine bu kurşaklarını koşan yası başladınız? Min özüm Tumuşum bilen Tokay rayonu Biklen avulundan. 86 yıldan birli kamu alanı bistesinde yaşayız. Kurşaklar bilen köpten tugulgene dip aytırga bula yasay başladım, şogullana başladım. 2020 yılını Taysırның 100 yıllığı dip ilan etkeş, şunday fikir kildi. Milli kiyimler kiygen kurşaklar bilen kolleksiya yasarga. Ne şol vaqttan birli yasayım kurşaklar. Elik nerse şiydirigiz tiktirganda gınamda kirip gidip bulmay bitinde? Ну, elegilikten tigerge, şigerge yaratayım, beylerge. Şunday nige kirip gittim. Niçe kurşak yasadınız? Borsundagın sonasam, indi 50'den 60'tan ortak kurşak var. Milli kiyimlerden 25 milletten ortak kiyimler. 25 halkka siz kurşak yasab. Әйе. Eskitkeş. Emine biterin kiyiminin de, fasonunun da, milli bizegen de, siz biterin bütün rövüşün getiresiz. Ul şigilgen, tigilgen, mercenin takkan, başına kolfağın kiygen, tenkelerini takkan, olarını koyan bile bitiresiz. Hazırki zamanda internet şilteri bik yerdem ite. Köbüsünçe şundan maglumat olam. Her bir kurşakны yasar oldundan bütün maglumatны okup, her bir millin kiyimnin öz neyi var bitaның? Özünçeligi oyırılıp dururga teyеш, öz milli kiyimnin öz motorluğu, öz neyi var. Şuna boşta maglumatlar okuyayım. Anları yasayım, tigem, şigem. Mene bularını bir çekip oturgada bik vaqt süre turgandır bu? Min hazır öz-özüme işleyim. Vaqt var. Allah'a şükür. Bu kurşaklarını satasın mı? Yeyse özünüz kolleksiya işini atasın mı? Yok, satarga dagın yasayım. Türlü yerminkelerge yürüyüz, türlü kurgazmelerge yürüyüz. Saban toyunda da bulduk, Petrovda da bulduk. Spas yerminkesine de bardık. Bütün жерге yürüyüz, çakırgan жерге. Mene qaysı milletinin kurşağını köbrek alalar? Totar milletin köbrek alalar. Bizde bitinimde köbrek totar halkı. No, Petrov beyramında köbrek kireşin milletin oldular. Totarlar köbrek. Mene sizin kulunuzdan indi kurşak, anlawımça bu Simbike gaşaptıra. Әйе, bu Simbike kurşağı. Ana kiyimleri. Mene bir kurşakны işleu için, mene mesela Simbikeni işleu için köp vaqt gerek buldu. Türlü kurşakka türlüçe vaqt öte. Simbikege bir 3-4 gün. Şige işlileri bolsa indi köbrek vaqt öte. Әйе. Mene bunun qara kızlarımın başındağı kiyim, boş kiyiminde köpmü yoltırau, köpmü yabıştırgan, tıkken, şikken mında. Şoturga tırıştım indi. Simbikege. Materialların koynalasız, mene kurşaklarını koynalasız. Kurşakların elige sotup alam. Neyde olda planlar var. Polimer glinadan üzüme yasarga. Kurşaklarını, әйе. Kiyimlerin tigir üçün sotup alam. Opamlar buluşa, oğaylem buluşa. Emine gayleginiz neçe kabul etesiniz mene kurşaklar yasabı turuyorsunuz mu? Mene oğaylem meni egerdegen oğaylem meni aşanmagan bulsa, men boşqarıp çıgar almasayım bu işlerini. Oğaylama zor rahmet eytesim kele. Menim opalarıma zor rahmet eytesim kele. Menim un kulum Gülnar apam. Ansız işley almasayım dep oylayım. Yerminkelerge yurtu irem, bolalarım buluşa. Siz gümümle bütün gayle bilen kurşak yasaudasız. Әйе, bik buluşalar, bik yerdem eteler, bik rahmet alarga. Profesiyiz boyunca kimsiz?
Профессия буенча мин почтада эшләүче эшмәкәр идем. Эшләп булмады профессия буенча. Шуңа күбесенчә тегәргә туры килде. Тегү фабрикасында эшләргә. Шуннан кирелеп китте инде. Ну, кулыгыз эш белгән бит әле, менә кул эш белү бит инде. Әмнәтә кырыйда курчаклар нинди курчаклар? Монсы хан кызы, монсы крешен кызы. Искиткеч мотор курчаклар. Курчакларын аерым аласыз, киемнәрен аерым аласыз, тегәсез. Киемнәрен шундый үзем мотор тегәм. курчаклар килеп чыгалар. Киләчәккә нинди хыялларыгыз бар? Киләчәктә коллекцияны арттырырга уйлыйм. Дөнья милли киемнәрдән ясый башладым инде. Корея ниләре бар, нация милләте. Шул коллекцияны арттырырга уйлыйм инде. Менә монда безнең нинди курчаклар? Кайсы милләтләр монда? Бусы башкорт аңлавым буенча бит. Әйе, вот танысыз микән үзегез? Монсы кем икән моның? Монсы Мари түгелме? Мордва. Мордва. Татарны таныйм инде. Татар. Монсы урыс. Монсы крешенме? Утмуртлар. Утмуртлар. Монсы чуашлар. Чуашлар. Утмуртның айшон дип атала. Баш киеме. Әйе, баш киеме. Менә шуларны ясаганда, тиккәндә, шундый мәгълүматлар укып, үземә дәгән бик кызыклы. Менә бу утмуртлар дидегез мәле монсы? Монсы чуаш. Чуашлары менә белән чиккәнсез бит. Әйе, чигелгән. Шундый вак чигелгән. Искиткеч. Кулларыгыздан куаныгыз. Рәхмәт бик зур. Киләчәктә менә без бөтен дөнья татар конгрессы оста куллар дигән бәйге оештырып киләбез бит инде. Шундый бәйгеләребездә дә катнашыгыз. Катнаштым. Беләм мин. Әле ул киләчәктә дәвамлы булачак, Алла бирсә. Алла бирсә. Катнашыгыз, җиңегез, менә сез эшләгән курчакларны безнең ерактагы яшәүче татарларыбыз да күрсен. Бәлки заказлар да килә башлар әле сезгә. Алла Без бирсә. бу эшегездә уңышлар телибез. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Менә бу әңгәмәне йомгаклап Казанга килүегезнең сәбәбен әйтеп үтсәгез. Бу атна озагында эшмәкәрләрнең ярминкәләре була. Мин Татарстан дигән. Шунда катнашабыз, шунда чакырдылар. Шунда ярминкәгә Төялеп, менә ничә курчак алып килдегез? 50 ләп. Курчак. Әйе. Субханалла. Исән Исән сау булыгыз. Киләсе яңа елда Алла бирсә, Куян елы сезгә менә уңышлар алып килсен. Куян әлбәттә йомшак, акыллы, зирәк, хәйләкәр, җанлык. Тормый да инә кай вакытта. Ләкин ул сезгә бары тик уңаякларын гына күрсәтсен. Амин шулай. Исән сау булыгыз. Һәм инде шулай аралашып яшик. Рәхмәт бик зур чакырганыгыз өчен. Бик теләп килербез. Алла бирсә. Алла бирсә. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Кама аланыннан килгән оста куллар безнең оста куллар бәйгесендә катнашып җиңү яулаган һәм инде мотор курчаклары белән безне таң калдырган оста Альмира Мәҗитова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенге сезнең белән саубуллашам.